Video masa khan top 5 manufacturing weaponry le unexport te kan lo soi to a chungram te chu USA, France, Russia, China le Germany te anni a tuna kanon chop chwa hi ramdang pangabok anni a hengram kan lo soi tur te hian engral thuam tinge an lak lu le thon chwa te an ma ni siam chwa chhazwal to te le alang sarjwal te kan lo soi lang don ani khoi takin video hi atop thlenge min no thlir sak sham don ania in tan ti in kan thei top kan chwa in en kim lo te chuan in chanda se don lu tuka a chhalova chu wangin video in ngai thlak atan liao liao atana kan siam hi atop thlengin min lo ngai thlak sak sham don nom ni Italy ama sabera chuan Italy ram hi khovela Ralthuam siam chwa thon chhuak nem pera paruk na ni en a percentage zat hi 4.8 ani a hei hi globally an arms sales zat ani Italy ram hian export thon chwa te hi kum sangni le sompanga sangni sompakwa atanga sangni somni le somni pali live khan 138% lain poisa asiam chwa nem boka Italy ram hian firearms manufacturer shang ni in heng manufacturing industry te achang hian aram chuan sum tam tak alalut bok ram sang te in an Ralthuam siam chwa te hi an lo lalut boka atlam pui te chu Egypt, Greece, Turkey, Saudi Arabia, United States, United Arab Emirates, Brazil, Malaysia, Thailand le Australia te anni Firearms manufacturers te chu heng te hi ni in pakhat na hi Beretta kumsang khajanga somni paruk kuma din ni in anni hi khovele firearms siam tu te zinga ama sapol anni bok an Ralthuam siam te chu a design moina le big na te le a man na te awangin alar le a firearms siam tlang puin pistol rifle le shotgun te po an siam thin an silai siam chwa te hi arin tlakin a chapola po an ming hi soilan ani zia thin bok hengan silai te hi inti siak na ate ram chwa na hunting le dan ken ko tu te ina an man berte anni Pahnina hi Benale Army anni hi shotgun le rifle siam lama an sang le a an silai siam te hi quality po athabikin silai pian mangnal tak tak te an siam chen hunting le inti siak na te man nasat anni pathum na hi Frenchy an industry hi shotgun siam lama kumza le somnga lai chu acha filor berte an lo ni to trina an silai siam chwa te hi arin tlakin aka po adikhle palina hi Perazi le tan foglio te annia Perazi te hian shotgun an siam line tan foglio ho hian handheld pistol an siam chuak ve thung ani Famous Italian firearms kahanti ngot Italy ramina asiam firearms te chu heng te hi anni a Beretta 92 heng hi semi-automatic pistol ni in heng te hi sipai tele law enforcement police lamteran mangna sale Beretta 92 te hi aman hi US dollar chuan zanga achanga zariat te ni in hei hi India poisa chuan singthum sangsare amo singrogzani mante anni Benelli M4 heng te hi semi-automatic shotgun ni in Italy ram siam te hi man anwam le a akapo adik kan ti to kha hetiang silai hi chuan man na sang anga awangin alarin tunlai kan man na sat vever pol po ani Benelli M4 te hi US poisa chuan US dollar sangkhat zenga atanga sangni zenga inkar ani a India poisa chuan noi khat singkhat sangni atanga noi khat singria le sangsari mante anni Beretta ARX 200 heng ho hi semi-automatic rifle anni ve thunga heng hi chu military sipai man atana duan anni tlangpuya dan ken ko tu te tan po hian manani fo heng hi US dollar sangni atanga sang thum man anni line India poisa chuan noi khat singa le noi ni singni sanga te anni ve thung Heng Italian firearm company te hi asiam tu te chuan ram sang te an pechuak na sa hle to a an product te hi export zinga sang zwal ani bok Italy ram hi NATO member ni in European Union zinga an telboka an ram in rebel dan hi western lam ram te in rebel dan kalphung man ani bok USA ram nen hian aninkar atha in heng ram te hi anin kom ngai le a Italy ram hian European defense le security lama nasatakin poimo na anei bok ani Italy vehicles military firearms kan lo swele anga Italy rampo hian military weaponry vehicles siam chwa anga le a heta hian alar zwar hotele an man na titlang pui kan lo swelang don ani armored fighting vehicle ho bi kilo clear hoila Centauro chu heng hi wheeled armored vehicle ni in
Hei hi buai na lo chhuaka tele sipai omna hmun bika te man anni a fire support atana man na sat ani bok armored vehicle te hian advanced targetic system chatok tak nein ka chiat harna tur modern armor anei bok heng ho hi US million nga atanga sari ni in India poisa chuan khor somli le pathum atanga somruk anni tlangpui Ariat heng hi main battle tank ni in advanced firepower may baka invent hin lam protection atan athahle ani Ariat battle tank te US dollar million riat atanga som ni in India poisa chang crore riat ruk atanga somruk ani thung Freshia heng te hi armored personal carrier APC ti anni boka sipai phurna le support under fire atan an mangbok thildanga te po man na anga hle a hemi awang hian heng vehicle te hi man na sat po an lo ni reng bok ani Infantry Fighting Vehicles IFVS Italy Ramhian Dardo nein hengti hi sipai phurna atana man bikte anni a fire support atana man ani thinbok Canon 25mm mang ani a machine gun le anti-tank missile launcher Ralthuam ani bok Italy Ramhian he Dardo hi track armor vehicle thara thak atum thu a oma he hi A2CS program ni in vehicle singkhat le somnga lai siam chwa tum ani bok heng Dardo te hi US dollar chuan aman hi million thum atanga nga ni in India poisa chong khor somni paruk atanga somli le pathum ani artillery system te po hi siam an nei boka hei hi PZH 2000 ani a heng te hi self propelled howitzer te ni in long range strikes munla tak tak ami te po ka phathei tura duan ani bok PZH 2000 self-propelled howitzer te hi million nga atanga som US dollar ani a India poisa chang khor riat ruk atanga billion pakhat point somni pakwa man ani Naval vessels along lampang po siam chhuana nei an nei poka larzwal hawa chuan caviar aircraft carrier ni in hengti hi power projection atana an flagship manber ani a he hi omzia chu Ralthuam nei zinga chaber le an chuan mei baka an thuam thatber ti na ani Horizon class destroyers te ho hi omle in hengti hi stealth mission aruka rala chet ngai na ate man anni boka henglong te hi achak cha in manadang te po ani nual Horizon class destroyer te hi US dollar 1 billion emo 1.5 billion ni in India poisa ero chuanin khor sangli zathum atanga sangruk le somni mante anni U212A submarine te hi tui chung lama Italy ram invent na tura adwan ani a heng te hi an man chin traditional le asymmetric warfare te athuam ani a naval vessel a hian FREEMM multipurpose frigate po atela heng te hi US dollar zanga jinga sasari ani a khor sangriat zaruka janga singni sang ni zakomante anni hang frigate te hi NATO member zinga ram thengkhat te ne na anin rem siama an siam chwa zinga mi ni in henga ramdang te ne na anin siam chwa dang te chu Eurofighter Typhoon te ni in he hi European rambik atanga ramdang te ne na an tho ho na a an siam chwa ani a he hi multipurpose jet fighter ni in manna tam tak ane thei tura siam ani Leopard battle tank te hi KNDS ne na in rem siam na a an siam atanga ron chhuak ani boka he tank hi national production of Leopard tanks ni in hatiang tank siam hi andram inna aro zinga mi ani Area platforms te hi siam anni nuwa boka kan lo soito Eurofighter Typhoon boka telin Lockheed Martin F-35 Lightning II he pei hizu 5th generation jet fighter ani a achak cha in jet fighter trazinga a chiar tel thei ani ang Martin F-35 te hi athok chakin tunlai khovela khol traber berde thuam ani boka Eurofighter Typhoon le Martin F-35 te hi atlang pui chuan US dollar za achanga za somnga ani a crore 860 achanga sangkhat zani sompa Koman anni thung Italy hian Ukraine ramatan million euro zalile sompasari man Ralthuam mai baka silai le amu chatok tak alo thon chhuak to a Saudi Arabia ne na anindorna inkara dan khaut tak asiam chu thla dul dewin sangni somni achang khan
Italy ram siam defense thuam lampang lalut nember ram ani Egypt lamte po in land-based aircraft plane torpedoes bomb missile rocket lamte an lalut ve pok human rights group in Saudi Arabia le Azerbaijan rama Italy hian Ralthuam athon thin awangin an du lo hle a heng silai le thil dang te hi human rights hum aya zomlo an ni thin awangin an ram mi puite thinna atan athalo hle an lo ti sakto bok heng an Ralthuam thon to le ram thon na te chungchanga hian Italy ram hian soisel alo tok photo ani United Kingdom arms exporter le manufacturing a khovel pumpuya pasari na ni in a global arms sale hi 3.6% lai ani a sangni le sompanga sangni le sompakwa le sangni le somni pali inkar atangkhan anthon chhuaza thi 14% in atlem de leka United Kingdom hi global defense weaponry lama chuan ramlian zinga telpha ani thawani Indo na muala mantur Ralthuam chi shang asiam china UK po hi NATO member ni in ramdang tene na antho dunna a ansiam chwa Ralthuam po a ompha nuala alliance military defense lama po atho lok thokhat lebok ani US nen aninkar po azia hle a intelligence impact to na le military operation te po hengram pani te hi anlo thoktun photo bok ani UK hi EU member ani tolo awangin Europe ramne na indro navak ani tlem hle a ma se Germany le France ramtenen chuan aninkar athle thung Commonwealth ramte honen po aninkar chu achathokata heng ramte hi Australia le Canada te anni weaponry le vehicle asiam chwate zinga alar zwa pui hote chu heng ti hi anni Nuclear submarines heng ti hi Vanguard class anni a missile mantur hi Trident 2 D5 ballistic athwamani he submarine hian missile aka chwa chu nuclear warhead te anni thei to a nuclear warhead akap chhuak thei tin ani chu heng long submarine ti hi aru karala chet nan le hundrei tak chung dai thei tur duan ni in eng missiona po man thei tura ngai ani a khol hi ado theina asang hle a heng submarine te hi atlam point unit pakhat zel a billion 2.3 US dollar ani Tornado GR4 fighter jets heng thlo na te hi brimstone missile le paveway 4 bomb te athwam ani a heng te hi bomb thak na tur fu chat thei tura anduan ani bok heng ho hi andang lam na chu swing wing design ni in awesome mai baka aman na tur sang atam pha boka heng fighter jet te hi unit khat zela $1,059.6 US dollar ani a adot hi Eurofighter Typhoon heng te hi Meteor missile mangin paveway bomb apai boka air defense mai baka ground attack athei telbok heng Typhoon te hi operate annom emema radar call changkang chale aberte mang anima he thlo na hi fighter jet twin engine ne masa berani boka Eurofighter Typhoon ho hi unit pakhat zela million zale panga point pasari man ani Challenger 2 tanks silai 120 mm L30A 1 gun mga armored warfare atana man ber anni hengte hi an armor acha cha in a engine chaktak awangin buai lovin awesome takin ain her le tlan lama po amwam big lo hle US dollar million 5.5 achanga pasari unit khata ani zel boka astute class submarine te hi omle in Tomahawk cruise missile mang ani hengte ho hi land attack le lama in beina ta na man ber anni bok heng submarine te han sensor chatak mangin Thombeng cheng an siam lo bok astute class submarine te hi billion 2.3 US dollar per unit anni Apache AH-64E helicopter hi siam ani le a heng hian Hellfire missile mangin air support atana man anni a Apache hian night vision ne in zanglampang thlo chwa emo mission ate an tangkai hle targeting po du thu sam thlap ani boka US dollar million somruk poruk achanga samsari le pahni man anni tlapui ani Chinook helicopter po telin hei hi ritlampang choin atan heavy lift helicopter ani deuh bera US dollar million somga ani a Indian rupee hian crore zathum le somsar le panga ani HMS Queen Elizabeth class aircraft carrier a omboka hei hi annal nu ropui boral ta mingchoi siam ni in hei hi Royal Navy in big lewa siam le manata na anduan ani a US dollar $1 billion 3.5
nitura chut ni a missile hi abi ka siam omin chung te chu Storm Shadow le ASR AAM an ni a Storm Shadow hi long range ni in thui tak kap te tura rawt ani a Air launched cruise missile anni ASR hi short range air to air missile anni ve thung Storm Shadow ho hi France le Italy ramten an la lut nuala Australia le Canada le ramdang te ho po in ASR hi an la lut ve pok heng missile te hi amasa zokha $1.5 million ni in hi India poisa chuan crore so manlai anni ASR man hi $, chuanin 400,000 India poisa 3 crore ani ve thung Type 45 destroyer missile hi a omboka hi Royal Navy te ina an mang bek bok ani hi $1 billion 1.3 ani a crore sang kwa zangaman ani bok Euro 140M UK laser gun po siam chwa ani a he laser gun hi kilometer engamoza ta kap theitura ngai to ani Euro 140M UK laser gun posian chwa ani a he laser gun hi kumsang ni le somni pali khan lo tling takalo enchen ani to a aming hi Dragonfire laser ani a he thil hi bantlang shat tir alani me lo wangin aman po alani lem lo wa ma se avoi khat ka tir na man ringot po hi ato hle tura ringamani he laser directed energy weapon LDEW hi a missile pakhat ringa po hi amanatam hle UK chuan euro million somthum lai MBDA LED consortium te kumsani le som pasari khan investment an loti to na ania changtlung zo ka siam chhozel na tur engamoza sangni le somni pali atanga sangni le somni le pasari hunchung dai tur poisa thon anni to bok UK hian sipai te man tur Ralthuam chi shang a ai thazok le tamzo ka siam chwa atum meka heta hian technology lama an sang thokhat a UK chuan ram him na lam defense asum manja thi kum sangni le sumthum ani ma a asan zel na tur hi 2.5% ani tir atum bok ramdang te ne na defense lama intran pui ton le indoor ton te chu atum pakhat ani a tuna US Australia le Japan te nen an tang ho mek ani Sai mai theng lo tur chu UK po hian in Australia te chu Challenger chu tank le ASR missile te an thon thin bok ani Israel ram hi khovela weapons supplier chuan aliam ber chu ni lo ma se lo thon chwale siam chwa lama chuan pariatna ani pha a weaponry siam na company top hi za somga an nei mai ba ka heng company te hi anjawaya active lai make an ni vek bokani an annual revenue lo lakhi billion $3.5 zat ani alar zwal ho te chu kan lo soilang le dona pakhatna chuan IAI Falcon AWACS Airborne Warning and Control System ani a hengte hi Indian Air Force te po in an lo mangve thin ani surveillance and call thatak ani a command pek po al samin call hi afing ani IAI Falcon AWACS hi $1 billion khat ni in India rupee ero chuanin crore sangsari zali le sumdra pathum man ani Heron drones, unmanned aerial vehicles, anti-mission in a call. Chung khera khal ngai lovara khatranga thupek theng chi kha ani a surveillance lama athat mei baka ramshang shang in lo mangve photo bok heta hian India ram po hi amang pola alo telve to bok ani Heron drones hi $1 millions ani achanga zathum inkar ani a crore sangkha jali som kwa paruk achanga sangni le somni le somli pali rupee ani theitung ani Barak anti-missile system hengte hi vanatanga bomron thak emo thlo theina le tanga ka theina tur surface to air missile system ani a vanlama inbe na lakatanga inven nanam 100 thatak ani bok aero missile system le David Sling omboka heng ho hian ti ber chu missile anlama ka chu atum athlen ma alo ka pwa lokha ani a ballistic missile lo bele thei ani bok Rintlakin long range missile ka chwa achangin ang veng ne hle David Sling hian short le medium range missile alo counter theiboka rocket tele cruise missile like atanga inven na thatak anibok Barak anti-missile defense system ho hetlang $1 za somli atanga zanga million te ani thea he India poisa chong khor sangthum sasari le somli pakhat manzat ani le thung Spice bomb heng hoi precision guided ni in an ka tur emo an bitum
ka fu chat thei tur siam ani a hi van sang atanga leimi te ka be na atana an mang ani a air to surface spice bomb hi $, noi khat ni in India repeats one lek samsarile panga ani Rafael Advanced Defense System Iron Drone Short Range Air Defense System ni in Short Range Rocket le artillery shells la kachanga veng chin ani Albite System Hermes 900 UAV heipo hi enthi thlaina le surveillance atana man ani a ramdanga tepo an mang war hle II Gabriel's anti-ship missile omle in sea skimming missile mangin mel malong te chu akap che thei ani heng system te hi apart le shrang avwa tur hi manna azira shang parts tam mmani avai part kim chuang complete hi $, billion di nai ani a Elbit system ho hi $, million somni atanga somnga ani ve thunga IAI Gabriel's hi million khat atanga pathum ni le in India puisa chona masaber khakor singkhat sangli zakwale somruk puruk man ani a adot khakor sompanga atanga zathum somsar le panga inkar man ani theya atober ero hi chu million khat emo thum ni in 7.5 atanga 225 lakh la India poiswan ani ve thung ani Military aircraft hi IAI Kefir le a hi multi-purpose fighter jet ani air-to-air amo air-to-ground mission tan man theve ani a khalawal samai baka akhol changkang tatak te awangin tum hi athal khat le amani $, million somni atanga somnga inkar ni in hi core sompanga atanga somthum le pasari point panga mante ani naval vessel hi omle in heng asiam chhuate hi chu SAR 5 class corvette te ani a heng hi warship indona atana man thei tur duan petrol nam po du thu sam le long sipai te tam po mel ma bai puina atana thatak le changkang tak ani a advanced missile system aman mai baka electronic warfare lama po man na sat pol ani SAR 5 class corvette hi $, ani somnga atanga zanga million man ani a India poisa chuan singkhat sangre le somsari le pakhat man ani bok Dolphin class submarine omle in hi diesel le electric mang veve thei ania heng ho hi arukara la chet mamo na ate atha in invent him na atana da po athale ani advanced sensors le Ralthuam weapon system chataka thuam ani bok Dolphin class submarine te hi $, chuan million zali chenga zasari inkar ania India poisa chuan kor sangni zakwale somkwale paliman ani thung Merkava tank hi Israel ram siam chwa ani le a hengte hi main battle tank ni in armor chatok taka thuam anni ka podu thusam ani bok an ma ni vonghim tu atana an man armor hi atha emema achunga crew akhal tu te tampo angai thatlak le bok indona mwala chon he tank hi chomchwa apoi lawang Merkava tank hi $, chuan million nga atanga soming karni in India poisa chon crore somthum pasare point panga achanga somsari le panga ani thung ani Ramdang te nen hian Ralthuam in thon ton na lama Rahman na siampui anei no to a chungte chu ilo soilang le lok ila India le Israel hian inrem na anlo siam to a chuan Falcon AWACS le Heron drones te hi anlo in lak chon tir to a Ramdang te zinga Azerbaijan a te Israel ram siam drone le missile lak lu lo alo ni bok United States point Israel ram siam tho Barak anti-missile defense system anlo lak lu sakve to bok ani Israel defense industry hi a politics le international ramdang tene na aninkar ate nasataka ingat ani a Israel hian India ramnen strategic inlaitin na anneya hi a omzia berchu anin mangtangkai ve ti na ani theyang tho hona le agriculture lama tepo anin puina sahle ani Israel ram hi chu group anti atelin United Arab Emirates le United States depon aninkar athale ani Israel ram company te hi an Ralthuam siama chuan athadna advanced radar system UAV technology le missile defense system ate an sang le a mani ram him na lama chuan Israel ram hian mani invent to Ralthuam le manrua te chu anei chaber ome asiam chwa te hian cutting edge system called chung chuang mai ba ka AI drone le precision guided missile te hi a chaber siam chuak tu te anni anti thei ome
United States, Germany, Italy le India te atangin heng Ralthuam laklu te hi anei ve boka chung te chu F-35 fighter jet ni in Iron Dome air defense system te le small diameter bomb te hi US atangin portable anti-tank weapon le ammunition lam hi Germany atangin ani a helicopter le naval artillery te hi Italy ram atangin ani le a India atang hian Hermes 900 drones le rocket te le puak thei thil te alalut tel bok ani UK point Israel ram chu a military lam ti changkan Ralthuam thon anei fo boka Canada point Ralthuam Israel thon thei na tur chu phal sakin bom torpedo rocket tele puak thei thil lampang te anin thon thin ani Israel ram hi tuna tak chuan aram thenom tenen intibua in Palestine te honen Gaza le West Bank lama inka anni meka Middle Eastern country kanti mai Iran le Lebanon nen po aninkar hi athalo hle Israel ram hian Iran ram hi angai dan pela nuclear program ani le militant group anti helhote tanpui thin anni awangin angai na lo hle a Gaza ram Hamas a phei chuan na satakin kut athak to hialani hei hi humanitarian ho lampang chuan bochiat anga antia Lebanon a hian Hezbollah military te anomawangin adolo thailo rocket manga invauna anron nei ve ring awang tenen Israel ram hi amema te liren anhuala Ralthuam le mani invent the na turle bele na tur manro emoral thuam te chu anne so hiring topang o tuna tak hian Israel ram chu achedu date awangin international humanitarian law noya in soifia turle thilti te chu ti top ngal tura thupek ani mekara UK hian arama export apek chu license emo phalna atitop makto bok amairo chu ram dang tele abikin US te chuan tu thleng hian military aid in puina anlatun char thung ani Spain ram hian heng military weapon te siam chhuak anei ve nuala chungte chu small arms rifle rocket launcher tele handheld grenade ammunition naval vessel submarine armor vehicle le electronic defenses te ni in khovel Ralthuam thon chhuak nem ram te zinga pakwana ani pha a azawai a global arms sale hi 3% ni in Spain in ram dang mi te Ralthuam athon chhuak te chu 29% lai na sanga an ram siam chhuak te ram dang te po in an ron mershal chovin an lalut ve nual to bok ani globally an ram siam chhuak te big te chu heng ti hi ni in C-295 tactical transport aircraft heng ti hi medium lift aircraft military sipai te ina transport atana an man puiber ani a Airbus defense and space te siam ni in India ram hian somnga le puruk lai he C-295 aircraft hi US dollar billion 2.5 alo leito a aircraft somparuk hi Spain ram chuan athon to a adang somli aircraft thon le tur hi vadodara a ron rem khom mek anni C-101 aviojet hi jet trainer le light attack aircraft ani a hei hi CASA Airbus noyami tho Tena pilot training atana man ani light attack mission a te man ani tlampuya a design wang hian thlo anuamin hanthunun po ol samtak ani a mamo bungra sang po la theitura ngai ani bok aviojet hi US dollar so machinga somni million inkar ni tura rin ani a hi India poisa chuan somsare panga lek emo 1.5 crore man ani theibok EF-18A/B Hornet heng te hi multi-role fighter jet anni a Spain hian ama siam big version ne in hei hi F/A Hornet mangin EF-18A-B hi aram ming aircraft big chu ani air superiority le leilam be in a ground attack Isigen a te man ani tlampuya advanced avionics le cold te thuam ani bok EF-18A/B Hornet te hi US dollar million subsari ani tlampuya hei hi India poisa chuang khor zanga le somni le panga ni tura rin ani submarine te po asiam big hi Australia le Norway ramten andor to fowa frigate warship anti long indo na bika manturte Navantia F-100 te hi Spanish Navy te po ina an man ni in S-80 submarine te po andram siam ani a anti-surface le anti-submarine warfare atan man ani advanced propulsion system mang ani may baka air independent propulsion system mangin
hei hian rei tak tui chung rila chuan apil lu tir thei ania heng submarine te hi sensor chatak tak thuam ania weapon system apai po athabi khle heng submarine te man zat dik tak hi shat ani lo wangin $, zanga million vel ni turarin ania Bravo class submarine te phei chu diesel le electric attack system mang ani anti surface le anti submarine warfare ate man ani bok torpedo mang thei tura siam anni a amanne hi atam hle boka a rukara la thil ti ngaya te anrin tlak hle Spanish Navy ho te point an mandu berni in Bravo submarine te hi modern diesel electric submarine te ni in heng te hi atlang puin $, million zali atanga 1 billion inkar ania hei hi India poisna chuan crore singthum atanga sangsari inkar ani theibuk ani South Korea ato bera chuan South Korea kan nei le a ani hi an global arms sale chu 2.2% ni in South Korea export rate hi kumsang ni le sompanga achanga sompakwa le sani le somni changa somni le pali inkar chung ringot khan asang to le a South Korea te khovela Ralthuam thon chhuak nema chuan somna ani a global defense industry a hian ni na aron nei sang chochan chau ani melbok andramin weaponry sang siam chhuakin heng hi alar globally Shet ho hi kan lo swelang le don ani Aircraft KT-1 Wongbi heng hi basic trainer aircraft ania Republic of Korea Air Force te in mangbok Indonesia le Turkey rama te thonchwa ania pilot training atana manber aircraft ani ma se advanced avionics le robust airframe thuam ania KAI T-50 Golden Eagle hi anram siam chwa ani bok heng hi supersonic jet trainer ania Lockheed Martin ne na antho ho na atanga siam chwa ani heng te hi multi-role fighter aircraft ni in advanced avionic le weapon system air attack le defense lama anmang na sa hle ani aman hi $, million som atanga som panga ani tlang puya hei hi India poisa chong khor somsari panga atanga zale sompani point panga man ani thung Armored vehicle te po siam chwa an nei boka chungta chu K1 main battle tank advanced firepower le denhim na chatok taka thuam ani a 120mm smoothbore cannon athuam ni in control system chatok tak anei bok aman hi tlang point $, million pakhat atanga pani inkar ni in India poisa chong khor som 0.5 atanga sompakoman ani a ke chu Black Panther main battle tank advanced armor boka thuam a oma heng te hi 120mm smoothbore cannon mang an nibok hei hi autoloader nena in chop ngal ania kechu Black Panther ho hi sensor le electronic system nena thuam anni awangin inrin no laia beithut po adozo hle tur ani infantry fighting vehicles a hian Hanwha Defense AS-21 Redback an siama heng hi next generation infantry fighting vehicle ti ngat ani hei hi kumsani le somni pathum Korean Defense Exhibition apo khan Poland zinga tel ania aman hi $, pakwa atanga sompani inkar million per unit ni in India poisa chong khor somruk pasari atanga somkwa inkar ani Artillery le missile lamve thunga chuan South Korea hian Hyunmo ballistic missile hi siam aneya asiam te zinga range shang nei ani boka aman hi tatam hle bok ani misal pa ngai conventional type le nuclear warhead te po akap chuak theya henghawi atlang point $, pakhat atanga som million per unit ni in India poisa chuan 7.5 amo 75 crore mantur anni heibaka K9 Thunder self-propelled howitzer hi 155mm self-propelled artillery system mobility le ka fu the na sang tak nei anni a ammunition chi shang kap chuak thei mai ba ka high explosive le precision guided rounds te po akap chuak thei bok ani $, million pali atanga paruk inkar ani a India poisa chong khor somthum atanga somli panga man ani adot hi K239 chunmo multiple launch rocket system hei hi multi rocket launcher rocket pakhat ai tam voi khata kap chuak thei anni a firepower sang takle olsam taka phurson thei anni bok rocket chi shang kap chuak thei anni a HE rocket tele guided rounds te po kap chuak thei ani aman hi $, pathum atanga panga inkar million ani a India poisa ro chang khor somni pani atanga somthum le pani man ani thung
South Korea hian India ramnen K9 Thunder hi million 2.5 man lai tur anin thon to a chu mai ba ka Indonesia nen KT1 wong bi asiam kha unit pakhat zela million somni in a thon to bok ramdang tenen anin kar hi azia hle a una North Korea atangin nuclear bomb a inka vauna adon zo bak chu ramdang atang chuan lungkham anei om shat anilo ani South Korea ram hian humhimna lama mason tumin global defense company shang nen tho ho anneya investment le partnership lama te pokal phung ken ko le ngai poimo anni per United States ram nen hian anin kar achale a South Korea ram hi allied hoin an noya anlo opto ani awangin anun phung le in rebel da po hi western style ti dan an lo thailo India ram ne po defense lama ma le du din defense technology le joint exercise te kalpui chin ani ramdang defense partnership ane puite big lo soile ila hengte hi Australia Norway le Turkey ram te ani a South Korea han defense company nei thatlama tran alathar hle aram siamgat misal te po ne in hei hi hyunmo series kan ti te ho kha ani a aircraft siam chwa lama po adwai lo hle a athrazing a thantel ngat KAI T50 Golden Eagle te hi aram ku chhuak ne in armor vehicle lama po K2 Black Panther le AS-21 Redback te po siam chhuakin Khovel mua po zapui omlo tak chu ani hengti hi khovela Ralthuam siam chhuak tu te an Ralthuam siam le thon chhuat te rampanga dangte chu anni a India ram alang mia lo he makate le in lo ti ve ani chuan ni ama khomai master software le malware design la panga adwai lo hle ang ti ringphotila aral thuama kher siam chwa nei lo ma se thil danga tluk lo naram hi chu anei theizelania He video hi atop thlenga min lo clear sak awangin kalom hle a kan video te min lo clear thin awangin kan lom tak zat ani atop thlenga lo clear tu te kha comment lama lo in soi ula next video le a shout out te po kan tive to don nia channel hi subscribe theng hello bokila ale pe ka kanin mole thau don nia pathianin om puin mal som chewro se kalome